Ki nongshong shnong ka namdong bi kila sakhi ka jingkiyo ha kalyang ka roy kapar hadian baka Giant Hills Development Society GHDS ringkat ka jingatri lang bat ka National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD kilala bante ya kayo rural heart hapo ka shnong namdong bi ya ka jinglot jingsap bante ya ka te kayo labeting ka da ka NABARD ha kador khat nriyo lakting ka bat lapentre bat pinbit pinbyang da ka Giant Hills Development Society kabalong kaway na kiseng 3 months ngobha hapo ka district. Ya kanika yaw lapli patba da ka kong JR Bla OIC General Manager NABARD RO Shlong haka arpulay tarik unaytung. Lapun po penpiang syu ya kanika sngi da ka jingadan lang kiriyo paukmat kuntup umadawan Ningdo MDC Mensengat Kanduli Constituency u Dr. H. Niang Block Development Officer Namdong CNRD Block kakong SN Lamari AGM NABARD Giant Hills Ufada Manbha Pakem, Director of GHDS, Uma DS War Wahe Shnong Namdong B, Ma Lambor Lingdo Acting Wahe Raj Namdong, but Ma Dennis Kurkalang, Coordinator GHDS. Haba Ajingkren kakong JR Blak kapen iya shibun ke jingmentoy baka ni kayo, kalaban asya kinong shong shnong. Kalapan pauru ya ka jing sngungu ya baro ki blaydan benta ban shnabat penbet penbyang ya katay kayo. Syuk kalaban kiaru ya kinong shong yo, baki day ban sngo try bat lek khut ya kate ka jaka, kenang ban wanra ya ka koit ka kya ka babaha bamian. Da ka mensim bat sngungu ufada manbha pakem ula ay kublay bat yaro ya ka NABARD ka balayara pisa ban shna ya kate ka yo. Ula kubur ru baka ni kayo, kan wanra ya ka lat kamay jakapo ya kilong kumi bat kinong rep jong kate ka than hi baro ka way. U Dr. H. Niang ula kentui ki bor badai pen, bakin wanra syuk iki kampen roy sya kate kathan badang sakdien haki babun ki liang. When we are talking about NABARD started in 1982, and NABARD, as you know, we look after agriculture, rural development. So initially we used to be all for farmers clubs, but then we realized just production is not enough. You need a market to be able to sell your produce. But also a market where the shopkeepers are happy to sell and the people who come to buy things from you are happy to come here. So that's where NABARD started promoting, helping out partners like GHDS to come up with rural hearts in rural areas. And when we are talking about rural heart, you can see it's a little bit congested over here. It's a beautiful market and I'm really surprised it's very, very clean also. But for somebody who wants to buy things, if they are able to sell over here and buy over here, it's much more comfortable both for the seller and the buyer. Whatever projects NABARD is supporting, there are 3 things we are looking for. One is the sustainability of the project, meaning today is the inauguration, so officially we have handed over the rural heart to the committee to look after it. So sustainability along with transparency and accountability. Each and every one of our projects we are looking for that. Wa kamanong rekho di kitaklia lane kitaki tiar kita ruam di punyam kami hadir ada budai mau percang pulang mau biang di sekitar mau tahu noi lane situ bisa noi yo noi tahu biang ni bertahu yo ada khoi tu suba kam tam ni gitu punci kat ni kabam te mau pai ini jingla pat jingero ya inong krek kam biang ni la pai situ mentoi yo ki puar ku ada hadir ada keni lagi yo cispa jo kure isan pau andre gini gitu ku kat ni setiap sorong wong lani siap men igi ro yo he yang ni yo cispa kure aspa lagi yo cispa kure cispa jibau kawas nya ni lo berkhasan lang naliang komiti ya rangkat yo he ku pai lang dang proses sila kum jo dia lani kum rap chewi reo pai ke pai kena ku dia na sila kan reo pai an kon pre yang ni palat ke te go e lagi ro ipi gitu spon musim dia pri Umkan mustahil sila deh, Andre. Emang kita ketemu kaman pungkui. Kalau kamu teh, kami kemesin, kita krek stamp yang pergi tinggal, yang pergi tinggal, uyai ne, uyai teh hingga
uman gelek ting hikai ya kami tuan gudang usho ikam nani gudang mengselan maupun ni pemha gini gudang tanya mi pangkhanta mi gini yau ladaman ko khian le hidur darang ka dewa miet dur irkom snar kom teng irkom pria irkom khoi uman go he lani ko khring ginang da ginang pit nagi tha go pero pe daga yi ko wa yi mo yo lada pai pigi wan gi tiar jiwa dagi hayau lada dagi halai ye gi ki dai arspa lada dagi ki hapo yung ki dai sospa lada pai pi the same cloth we got in the market, in open market we used to get it by 200, but in mall we used to get it by 500. Snya we hadokat wan kui dor lada yo pi uchong hapo yung lada chong pi hamadan dai pi you orang sini usok strawberry dai pi chispa santau chi sindok itu lada hapo yung la hapo shopping mall yo pi utu ujo usok strawberry dai go kamosan spa ile orang kamte mande yo igani ge yo I hanam dong to o kudo iman mande yo ge yo kani ge yo to o e naga office jong kanaba kawi dele kayung to kuat yedai I na puslap ke air na gijingwan yong pria gijingwan I yong gamariang kini ge yau to kayong pi kini ge yau to na krenta kayong pi Tipi uri usumareka, hiu pat wagani kayau ila isa mo, hiu pat wagani kayau ibhai biatwa, mohaiwa kibru open jet liagi, yagani kayau oyu muriusuk lutana. But buat kecerpat hati kiwawan yau, hati kiwawan sini, man kibru kiwalai koi. Mangki berulai koi, hanya dia suri situ sini, hanya mentu situ sini, henry lai koi, ya Yusuf, ya Yuklia, ya Ihi. Menawan kisah wan ki berulabar, dari yung ikayau bahan, kau koi, kemgani udah hi lai koi, di lai Yusuf, yung kemen ki, dari yang kecing kemen lagi, bagani kecilong man koi, kecilong man kau kerelang, dia sedawai sibun kilat. Na kebenka yoki kebikot punyam kami ya dari kayau lahat kepada yoki lembah ke office yang kenabat dan kunjuk na kerja SDS tinggi kali kerja SDS orang ini kerja SDS ke Giant Hills Development Society ke office kerekam yang kejuai diocese ke wito wakil langsana yang disibun di commission yang kebalang wito ini kamensin Henry Emile ke commission kalau ia ikam pendroy hari ilang kesalang, but kekam commission itu ikam pendroy ilang salang to lembaga di Giant Hills Development Society kawa dalek sibun ikam papo ketai jeng dia lagi waro kawi lembaga di project but lembaga di sim UOR. Ini sih gambar cocok gitu. Kalau mandam terendak niat tahu cong, ada ini tahu. Lúc nông gai thắt gần nhiều, rồi nông gai chỉ nông nhiều, rồi mà ngắt chân ra lại bả như nhau, ti nông ba zirap yang lebar nông ba zirap yang kan, janji dengan seti bodaya cucu ni cemat, mo, saya kini kaya ni dah sedang ngomong pedar nado benai, kan, kini kaya mempunyai berkat iyo, hari ngato wa rapai siara yo pedar mantha, rapai siara, interfere ayo. Kalau buat itu semua siriu ba ini harus nongiri. Mau bagawin kerja semua bukan office guna jo kreo. Nado warja kami warja kanya kreo apa jangan society. Ini dah hadir dalam itu. Bona por jo kreo langi mau beramang problem mandar program fair pucuk fair. Hadir buat itu jo yo ajo komen sao. Jo ini ada orang yang senang dengan jo MD program mulai itu senang dong. Mau dari pelajar atau yang buat dahulu yang kemudian program, hari ini memang tiwa, akan dikenakan, kamu rugi ke kerja supermarket, mo, dan hari ini pun orang yang keram agam ten, dia offer orang entah mo, yang percang berproses dengan perubahan hati itu nangjong, orang kata dia si sesan betul ni sucuna dan dia apa. Itu dah mas nong update, pada ada
furu dewan yicem sini ba dewan lang la wo far krigil kam sa wo kubre la yau sargil ka kamaki uman uji amurim akharuki uman uji amurim wo ulah ta satom ma wo por wa masin e kubor wa yo ai te thau chuna dewan kini da surde gini tha